Түсірме хақың жоқ. Түсірме жаңа түсіруге хақың жоқ деймін. Неге түсіріп жатырсың енді менің рұқсатымсыз? Я саған түсіруге болады, басқа түсіруге болмай ма? Түсірме. Сөйлей бер, сөйлей. Актілестір. Қане актілестір қане? Мұстафа, Нижат актілестір. Мен Нижаттан бастап жатырмын. Мұражат бойынша келдім міне. Сөйлесіп жатырмыз. Сұхбат баян қылып жатырса қылмай жатыр. Хақырат қылып жатыр, айтқаны қылып. Қане актілестір қане көрейін? Өтірік кәпті, диктофон жарсың алынып тұрыпты азаннан бері. Сіздің неңіз емес ол, мұражатың сенің. Қараныма міне тұрыпты. Қараныма әйеліңіздің мұражаты. Ал міне. Шығып кетің. Қайыққа? Шығып кетесіз бе сіз? Шықпаймын. Сіз не қыламын, мен бұлдап кетсін. Соны айтып отма, қане отырайық сөйлесейік деп отпа. Не проблема тауып отсың? Мұстафа актілестірсің ме достым? Я актілестірсің ме мені үстімнен? Бастартты. Я сен актілестірсің ме? Бастарттың. Я бастарттың ба мен бұл жақтан азыр? Мен әзірге отырмын. Онда отыр онда, тыңла енді. Ол қазір 1 минут. Сенің алдында айтқан бойынша тиісті түсініктер алынбады дейді да? Алынбады. Дұрыс. Алынбады деп. Ұлыма көрмедік апа. Үзір ұлыма көрмедік. Ашпағансыз, есіктің сыртында тұрып сөйлесілген, сөйтінақта протоколластық бәрі келді, бізде бар. Бөлінің қызметкерлері. Есігімізді ашпағанбыз біздер? Сіз бардыңыз ба біздің үйге, апа, аға? Солардың нелеріне түсініктері бар, протоколлары бар, актілері бар, соменен жауды. Сіздің арзаларыңыз, сіз түсінік бермесеңіз де актілестір ясаует актімен жауыла береді. Түсіндім апа, оны білемен. Егер бермесек, бермеймен десек, оны білемен апа. Енді қараң, біз есігімізді ашпағанбыз далалатнамасы бар ма? Енді оны ояғын білмеймін. Жаңа бар деп едіңіз ғой, әмбе хүжеттер. Көрсек бола ма ілтімас енді? Бәлкім сіз алдап атқан шығар апа. Сол алдап атқан адамды тауып берейік сізге, жәрдем берейік, мәселені шешейік апа. Бүйтіп жүрмейік, қайта бір-бірімізді қапа қылып, ілтимас қылып атқан мен сізге. Сіз бар құжеттерді ұсынсаңыз, біз бар құжеттерді ұсынсақ, соған біле мәселені шешілек апа. Біз түсінік атам, сұхбат баяны да қол қойып береміз. Түсініп алсыңыз ба? Көрсек бола ма? Яғни кеншегін көрсек. Бәрі? Кел мен қасыма кеп көрсек. Кел кеншегін. Неше адам қатынасы? Жұмыс істеп жатқанда қатырып жатырса. Кімдер білсек бола ма? Апа, ілтимас. Дампон қойған, бөлімнің қызметкері қойған, сөйтіп болып, директор қойған мектепте. Біздің үйге барған ба, сонда қапын ашып қойған ба? Дампон біздің үйге барған екен, болды. Апа, яқшы, ол мәселе өз жолы енді неге қайтақ, мәселеге қайтақ бүгінгі сіздің кеп отқан 2024 жыл мәселесі бойынша бүгінгі бұйрығыңыз бар ғой енді бір күнге қызмет сапарына жіберілген екенсіз апа. Міне сіздің алдыңызға Өзбекстанның Бұқара Сейітжанов Аннагүл Жұмадович келіп тұрыпты, тұрмыс ортам. Ауа, бірнеше рет жазбадым мен. Сіз бір мәнінде, бір неде. Ал, енді алдыңғы мұражатымыз үйренілмеді ғой біздің тойлиптің мәселесі. Алдың өзіңіз жазат келсіз, енді деген бұлай кеншегіңіздің атыңыздан өзіңіз жазып бастағаныз да. 2017-ден бастап арыза жазат келсіз да. 2017-ден бастап кімге? Қайда менен мына жерде сұрастырып. Бұл жігіт кеше жақында келді. Мен директорлерменен мына жерде. Директор кеше 2023-те келді. Менен сөйлесіп отырман ғой, мына жерде мұғаліммен сөйлестім, күніменен мен мына жерде іште істейтін қызметкерлермен сөйлесіп отырман. Сол кезде сіз hakkında характеристика сұрадым, қандай адам, кім болып тұрады, қалай тұрады, семья жағдайлары қалай деп мен іште отырып, мына жерде сіз hakkında мағлұмат жинап отырдым. Жаман адам деді ма? Иә, жаман адам демейді ғой, әркімнің пікірі өзінде ғой. Дұрыс. Яқшы апа, мен айтайын дегенім сізге. Сіз енді ят болады да. Не зат ұят болады? Ондай жаза бермең да, түйірлі затты ондай жаза бермең, не қыласыз? Әмменің бала шағасы бар. Анық жаңағы балаларымызға жәрдем керек пе, жәрдем болса жәрдем, нандай жағдайға жәрдем керек деп сұрап, дәлелдеріңізді көрсетіп, балаларымыз жаңағыдай бір жерлері науқас болса науқас нелерін көрсетің, сөйтіп сол көрсеткен алда жәрдемді сұрам. Сұраудың жақсы түрлері бар да. Бұндай жаңа угроза, жаңа шантаж түрі емес, жақсы түрмен сұрауға болады. Шантаж емес қой. Мен сөйтіп түсініп жатырман. Ол сіздің пікіріңіз ғой апа енді. Сіздің шақси пікіріңіз ғой. Телефонда да сөйтіп түсініп жатырман, сөйтіп қабыл етіп жатырман да. Сіздің шақси. Мен шақсиятларыма тиіп жатыр. Ешкім шақсиятына ешкімнің әзір әр менің өзім тәшвіші жетеді.
Әмменің бала шағасы бар, әмме бала шаға деп жүріпті. Енді соны сұраудыңан бір жақсылап, дұрыс. Рахмет. Ане түсінген үшін. Сұрамайсан. Қорқытып атқаным жоқ мен сізді. Ондай қылмаңдар. Яқшы, енді Айапа, сіз тыңладық қой. Рұқсат болса менің пікірімді білдірсем бола ма бір ауыз? Рұқсат бересіз ба? Айтым ал. Iltimos sizden, iltimos. Biz sizдің әмме низамлы талапларыңызға, диққат қылыңыз құрметті, низамлы талапларыңызға бойсунамыз. Қазіргі уақытта. Қалесеңіз, түсіндік аттарыңыздан жазып береміз. Қалесеңіз саугат баянына да қол қойып береміз. Оның үшін ана жерде отырған жігітімізге тез бол, акт толтыр деп айту керек емес. Соның үшін мен специалн сұрадым. Мұстафаев Аллаяраға, сен менің үстіне акт толтырасың ба дедім. Қазір көреміз дедің. Акт толтырудың мазмұны, егер мен бұл жерден шығып кетсем, қол қоймайман десем, дұрыс емес пе инспектор құрметті? Қол қоймайман десем, енді мен тыңлап сіз мен сөйлеген тыңым. Егер мен шығып кетіп қалсам, я сізбен сөйлеспеймін десем, я хужеттеріңізге қол қоюдан бас тартсам, сол кезде сіздің акт толтыруға хақыңыз бар, дұрыс. Бірақ елі біз шығып кетпедік, біз сіздің шақыруыңызға бинан жетіп келдік. Нафақат бір адам, екі адам жетіп келіп тұрпыз. Сіз білен толық, сыфатлы, достана, ақылана гәпләшіп жатырмыз. Сіз білен құрметіңізді қылып, бір-бірімізді түсінсіп, енді қазірден бастап мұражат бойынша ұят болады деп асыңыз, дұрыс. Біз балаларымызға осы мектептен бір жәрдем сұрамадық. Сорау ниетіміз жоқ, апа, мектептен де жәрдем деп асыңыз ғой енді. Гәпіңізден кеп шығып айтайын пікіріңізді. Енді туыры мына жерде 2017-тен бері мұражат қылып жатырсың деп мағлұмат алған екен, жүдә мақұл. Оны мағлұмат берген адамдардың өзі берген мағлұматқа өздері жауап бере береді. Себебі біреудің пікіріне мен жауап бере алмаймын. Үшіншіден, характеристика сұрадым деп жатсыңыз. Не мақсатта характеристика сұрағаныңызды онан білмеймін. Оны өзіңіз білетін шығарсыз. Төрт Мысалы, азыр мынандай жағдай, я маған материалдық жәрдем бер деп жазамын. Материал жәрдем сұрамадық қой біз. Мысалы деймін да. Ямаса мектептен берілетін балалар үшін киімге бір затқа жәрдемге қос деп айтамамыз. Я, онан сұрамадық апа біз. Ямаса жаңағы балаларымды үй тәліміне өткізіп беруге балаларымды жаңағы әмели жәрдем бер деп сұрадым. Онан сұрамадым мен. Онда ең мақсатың не? Қазір айтайыншы енді, рұқсат айтып атпан сізге. Ескертіп атпан. Не бойынша айтса ақыдай қойшы, шаймаланбай айтшы. Оны зат о шаймалан. Арзан бойынша айтса болды. Оқып арзанда жазып қойып банға әмме затты. Болды. Онда негізгі арзанда менің үстіне наразы едіңіз. Сіздің харекетіңіз негізгі емес. Негізгі емес. Қазір мына мәселе бойынша. Мына мәселе бойынша менің үстіне наразы едіңіз. Сіздің харекетіңізді жауып жіберген үшін наразы болдық. Енді қараң, негізінде низам бойынша оны сізге бермеу керек еді апа. Бермеу керек берді. Ауа, дұрыс па? Мен келдім. Бірақ өткен сапарам сіз сол арзан үйреніп шықтыңыз ғой. Бұл сапар және келіп осы наразы болғаны. Екінші мәрте келуге болмайсыз, басқа адамға беру керек еді. Низам бойынша. Яқшы, мен айтып атпын низам талабыны. Яқшы қараң енді. Апа, сіз үйренуге де мен қарсылық етіп атқанбыз, соған қарамасын. Енді бірінші мәрте ұшырасып атпыз. Енді біздер бардық. Келмей қалды. Ала, келмей қалған өзіңіз біліп тұрсыз ғой енді. Ал айттым сізге, мен өмірлік жолдасыңызға да айттым. Мынандай болды, Саған мені апармын. Өшіп тұруға болмай ма? Мен бұларда апардым деп. Рұқсат берді ма біреу? Мен өзім алып атпын. Кімнің арзасы көріліп отыр? Мен арзам көріліп отыр. Екеуміз бір адамыз. Аха, яқшы, шақырдық қой, дұрыс па? Шақырдық. Біз бардық қой сол кезде, қатынастық, ілтимас қылдық. Біз күттік сол жерде. Бұл кезде мына мұражатта жоқ еді ғой сол жаға? Дұрыс па? Бұл мұражатта мен хабарым жоқ, doğrusu da. Ya. Hazır естіп отырмын бұны, hazır көріп отырмын. Мен аз оқығанда да болған, мен алдыңғы мұражатын көрмедім, мынаны не көрдім да. Одан енді түсіндім, мына айтып отқаннан кейін, сіз айтқаннан кейін, бойынша мен адаспасам, протокол астырып, не қылдық бойынша. Дамкомда. Дамкомда. Ауа. Ол кезде мен қатынасып, сіз қатынастыңыз, Каранова қатынасты. Тойлеп Дәулеткелдіға шақырдық, барған жоқ. Ауа, жаңа Дамком бар жүрді да. Мен ол кезде мен түсініп айттым, бірақ мен бұл жерге ол апарып атқан жоқ. Мені апарып атқан. Сөйтіп сіздің ілтимасыңызға не қылып, түстен кейін Дамкомда сөйлестік бұны. Бәрі түсініп. Дұрыс, сөйлестік. Ал мен Дәулеткелдіға сөйлесіп ала жақпан деп айттым ба сол кезде, айтпадым ба сізге? Айтқан болсаңыз айтқаншыз, бірақ ол мұражат бойынша деймін да. Бұл жаңағы сіз мына айтып отқан мұражатыңыз бойынша ол жерде сөйлестік адаспасам. Шешілді деп Дамкомдармен бірге не қылдық. Шақырдық ба? Дәулеткелдіға Дамком шақырды адаспасам. Сол мағлұматты біздерге берді да, сол мағлұматпен бізде арза жауды. Сонда да мен жауғаннан кейінім, сонда да мен бір ауыз министрліктен шығып бұлармен сәулет керек қой телефонда.
Düzüp telefondan çıksam жаңағыдай диктофонға қойып жаңа доп болса сондайдан береді. Доп болса қылмадым мен сізге. Әйелімнен жұлып алып өзі сөйлеп. Мен жұлып алмадым, сіз көрдіңіз бе мен жұлып алғанымды? Кейіннен мен жауып тастағанда ести уже болды сөйлесуге бастады. Енді ол неде мен аралассам бола ма бұған? Араласаңыз сіз оның балалар оқиды ма? Мынандай да енді сіз өмірлік жолдасы сіздің мұражатыңыз ба? Көріліп жатқан сіздің мұражатыңыз ба? Қатынасу керек. Мұражатыңыздың мәнісін білсек бола ма? Неге? Ане жазып қойыпты, оқып көре берем. Оқым. Яғни мен оқыдым оны. Болды оны. Міне тойлингтің үстіне жазып қойыпсыз. Өзі келді міне. Не претензияңыз бар? Біздің ханым бер. Не претензияңыз бар? Сізге айтпаймын сол министрге. Сіз не маған сауал беріп отырсыз? Енді анықтық кіртуіміз керек емес пе мұражатымыз? Анықтық кіргізетін болсаңыз, дамқонға шақырған уақытында қаяқта едіңіз? Кім? Мен шақырдым. Көйлеп дәулеткерді Міне қазір келді міне. Қазір келді ол. Тоқта, ханым Маканкомдікі емес, Дамкомдікі емес. Ханым біздің ханым. Біздің ханымға бұның қарекетлеріне қандай наразылығыңыз бар деп отыр? Жазып қойыпсыз ане. Әне оқым. Оның ішінде ешбір наразылық жазылып тұрған жоқ деді. Оқып көрің жақсы. Жазбачылық жазағымыз бар. Наразылық жоқ. Тек қайттан көріп шығын деп қойды. Нені көріп шығады? Алдың. Мен қазір көріп шығамыз. Үстімен наразы болдым деген бұлардың. Менің үстімен наразы болдым. Yaxshi, keplama. Halimdan aytib o'tdim, degma, keplama. Keplama, aytib bo'lsinlar. Енді айтыңша сен мына Міне қызметкердің келіп отырыпты мен. Тойлингті жазып қойсыз, дұрыс па? Ал. Міне өзі келді. Не наразылығыңыз не бар? болды? Sizga aytmaymiz оны biz. Көйлектің адвокатымызсыз сіз. Мен бастығымын, мен бастығымын. Сіз басылығы Бұның болсаңыз, қандай қарекеттері болатын болса, бұған шара қолдануым керек мен. қолданып, Қане, не үшін қолдану керек? айтың ал, естіледі. сізге ешқандай ешсат берілмеді ма қолыңызға? Маған Шу бойынша. Естірдің қарағыңыз жоқ па? Болды, yaxshi. Қазір біліп отырсыз ба? Болды. Мен ұлыма естуім бар. Естуіңіз бар. Жүздесіп отырмыз. Қашан естіңіз? Айтың не болды? Мен Айтың. сізден Bir adam söylüyorsa bir adam. Nega salaysiz onu? Bir adam söylüyor. Сіз естуіңіз болса, қашан естіңіз? Оның не парқы бар? Не наразылығыңыз Қарғы бар? сонда болып тұр. Қашан естіңіз? Оның не парқы бар? Қашан естігенімді? Ал естіп жатырмын. Не наразылығыңыз бар? Өзі де бетіне айтың деп жатырмын. Енді Aytamız onu өзіне. Şart емес. Бұл адам қашып отырды, дамқома шақырған уақытында, бұл адам қашып отырды. Мен bu жаққа шықпай тұрып, şu мақала... Өшірің телефонды. Мақаладан шықмай тұрып, шүре берің. Ruhsat alыңыз еді мұражатшыдан, yaxshi. Кім? Көйлек дәулеткердіні. Мен сізден Мен соны сізден құттаймын аға. Шынша аға деп қарындас. тұрмын. Не наразылығыңыз бар? Соны айтыңыз. Biz ministrlikке айтамыз. Бола Міне ма? келіп отыр ол ханым. Болды. Siz neге араласып отырсыз онда? Менің Естуіңіз бар ханымым болса, шарапынан болса мен қолданамын. Sizga aytadi o'zlari. Mine Shifar апа айтады. Қазір біздің кабинетте отырсыз ба? Мен білу керек. Men chaqirdim, men sizga kelgim kelib turgan жоқ, chaqirdi. Aqa. Келіп отырсыз. Yu chaqirdi ғой енді, keldim. Айта ғой. Бар ма наразылығыңыз? Айтады міне өзі. Айтқан. Қағазда жазылып тұрыпты. Қазір жазылды. Қане, есте жазылып тұрған жоқ берді. Оқып көріңіз. Наразыман деп қойшы, болғаны. Оқы даушыңыз шығар. Я? Оқы не көріп отырғансыз мен? Ане неше қатар сөз бар бұл қағаздың ішінде. Оқып көрің, әмесі жазылып тұрыпты. Жақсылап оқып көрің. Не қылды? Не деді бұл адам не қылды? Не қылу керек еді? Не қылуын күтіп отырсың? Не қылады мына адам? Білмеймін ғой. Вазипесі не зат мына адам? Я қайтып не? Вазипесі қандай вазипеде отыр бұл адам? Айтың. Айтың, неге? Маймыл ойлап тұр ма әлі сізде? Неге ұрдайыз? Кімнің үстіне күліп отырсыз? Кетіңіз келіп отыр Адаммен ма? шындар сөйлесесіз ме? Ондай қылма. О жерде аңырда команда бар. Мен не қылайын? Беремін дейді, мен жібердім ба? Министр жіберді ба? Неге келіп команда бересің бүйтіп? Аты фамилия шығып тұр. Араласпа мұражатқа. Қайқа кетеді ол? Қайқа кетеді? Кімсіз берді команда берді? Кімсің өзсің? Өзіңіз танысыңыз жалпы. Шығып тұр апа, ілтимас. Ілтимас, мұражат шешіп алайық. Бақырма. Шығып тұр апа, ілтимас. Шығып тұр апа, ілтимас. Шығып тұр апа, ілтимас. Ілтимас, шығып тұр апа. Шығып тұр апа, қапын жау сыртынан. Жап сыртынан қапын. Ешкім сен bu yerде. Неге айтып тұр, біз ана адам араласып тұрғана айта бер. Не болды мына? Сіз неге күліп отырсыз? Кімнің үстіне күліп отырсыз? Ешкім үстіне күліп Шында неге Ала бер.
buyoqni vazifasini aytib bereymi? Aytdim. Aytib iltimos. Bu uchastkavoy militsiya apparatimiz menman. Odan keyin qayoqda edi bu inspektor? Men balam odan keyin qolib o'tirgan. Ya komanda berme Allah. O'zing жұмысын istey ber do'stim. O'tganda tushundim. Ağzın xo'jayin emas sen. O sen xotining emas. O'zi biladi. Tinch o'tirsin. Sen jamiyatlik yerda o'tirsiz. Bilib turibman. Aqlchilik qilma. Yaxshi. Jabsizlik qilib ol bo'ldi. Sırlı olmayma. Ay bo'ldi. Chiqar qo'y. Sırajat. Bayman. Sırlı olmayma. Akslashtirib. Akslashtiramiz, javobimiz bor. Ya to'xtab turing. Bo'ldi. Aqlashtiraverib qaytadan bari o'zi qilaverma. Qonunni qilib bari qonun yoqdi. Bular yo men sabar odamlar qonun ishlaydigan bo'lsa ko'ramiz deb qarashni jarimalayotgan bo'lsa. Bo'ldi, yaxshi. Bo'ldi. Shag'on bo'ldi. Ja, bayonnomangizni qo'lga berib kedik apa, iltimos. Sha bayonnomangiz bo'lgan bo'lsa qo'lga berib kedik. Keyingi so'rovimiz bo'lganda qanday bayonnomangizni qo'lga berib qarshi qarshimiz degansizmi? Vaqtincha. Xavfsiz. Qarshisi. Ballarimizni o'qib kelmeyine qarshisiz. Savol berdingizmi? Ava. O nega o savolni menga berib atsınız? Yani endi o'qib jibirmagandan keyin berdik-da. O'qib jibir. Boshqa masala ko'ryapsiz apa. Bu masala qo'ytir. Sadik dedingiz, yana Mirzat dedingiz. Aha. Yaxshi, siz murojaat bo'yicha masalani sheshiysizmi? Murojaatni uyrin deb jibirib turibsiz. Qo'ymaysizmi? Sovet Bo'ling, tugating apa iltimos. Tugating mayli, xo'p. Yaxshi, bo'ldi. Tugating. Bo'lmasa chiqib ketaman bo'ldi. Hop, qo'l qo'yamiz-ku biz hujjatni. Qo'ying onda qo'yingma. Necha to? Mana sovet neyimiz? Javobni yozmaysizmi endi? Yo'q, sizlar o'zingiz yozingizmi? Yozib berdik-ku. Yo'q, soni chiroyli qilib aslida sovet o'tkazgan odam kim? Qo'ysam ham qo'ymasam. Komanda berma. Necha? Afday. Iltimos sizlar apa. Anaqa sovet o'tkazdim deb o'zingiz qo'l qo'ying, men ham qo'l qo'yib berayim. Qo'yingmi? Iltimos. O'sha yerda aktlarni yig'lab Sovet o'tkazildi deb. siz yer meni esa so'ramadingiz, to'ylikning masalasi so'raganingiz yo'q. Siz deb men balalarim so'radingiz o'ydi. Balalar so'rab qilyapsınız siz meni. Balalar bilan ne жұмысыңыз бар sizning men balam bilan? To'ylikning masalasi mana shashirma. Aha. Kim jasna bir qo'ygan shashir. Ha, ruhiy izlanishlar. Son masalaga qayting, murojaat sizga ministr sizga Xo'jabayeva sizga to'ylikning masalasi uyrenib chiqsin deb jibirdi. Balalarning uyrenib chiqsin demagan bu yerda. Buganni qanday norozi deymiz. Qanday bo'lishi. Tinglayman apa, qanday savolingiz bor? Bering, biz savolingizni javob berib сөйтіп qaytayıq apa iltimos. Sizning vaqtingizni olmayıq. Jamiyatchilik o'rnida ortiqcha so'zim bo'lmasin. Direktor og'amizning kabinetidan ham chiqib ketdik. Xafa bo'layotir. Direktor og'a aytib qo'ying, Bekjonim, hurmatli Ajnaz og'a. Bu mamlakatning kabineti, sizniki emas. Uyingizga borayotganim yo'q men. Haligi vaqtda kirib qaragan so'zimni aytaveraman, mamlakatda kabinet ne deyapti? Yo'q, men shahirdan keldim. Shahirda keldim. Yo'q, bu yoq shahirda. Telefon qildingizmi mening nomerimga? Kim murojaat kimniki o'zi? Men oilamni so'rayapsiz-ku meni. Men chiqib turishsin. Men o'zim bilaman uni. Ruxsat egasi berib qo'ydi. Murojaat qilasiz. Men deyman, bu qanday savolingiz qanday niyingiz bor? Ayting, javob bering apa. So'raysiz, siz yozib, so'batmay qilib beradi o'tganda, iltimos. Bu yo'q, bo'yinchi bo'lib ketdi-da, prosa har zatni yoza ber. Iltimos, ana chiroyli qilib o'zingiz yozib. Yo'q, qo'yib tur, xalli. So'raysiz, men o'zim iltimos qilyapman. Bu so'zlar alkash bo'lib ketdi. So'g'an bir sovet bayon qilsa, men qo'l qo'yib bering deyapman. Qo'l qo'yib bering deyapman endi. Qo'l qo'yingmi? Siz so'ramadingiz, sovet o'tkazib qadimgi deb kompyuterda bo'lsa da bo'ladi. Bu boshqa o'tmish bu, chiqmish bu. Qayoqqa chiqadi? Necha taklistirasan? Akil aktlistiring akt. Ya aktga qo'l qo'yamiz kerak. Ba'zan shu yerda bo'ldi. Aha. Neremiz tinglandi? Necha tinglandi? Nerem dedim. Qani aktga qo'l qo'yib beraymi? Yo'q, kerak. Aktga nega qo'l qo'yib bering? Kerak emas. Hop, voqalay bu. Aktni o'zimiz qo'yamiz. Siz qolmaysiz. Hop, men qo'l qo'yib bering deyapman. Voqalay men siz qo'l qo'yasiz bo'lgan. O'zimiz qo'yamiz. Voqalay o'zingiz qo'yasiz. Sonda siz masalani foydalanib rasmiy hujjatga saqta ma'lumot kiritasanmi? Ha? Sondaymi? Zo'rsanmi sonday? Bo'ldi. Zo'rsanmi sonday? Tursang, tur. Aldingmi sumkam? Chiqing. Noroziligimni aytasanmi aytmaysan? Nizatni noroziman. Aytdik-ku, aktlashtirmayapti bu. Siz so'rayotgan Aytib turman. Mendan so'rasangiz men aytib turmasizmi? Aytib turman. ayt. Ya bu yoq bersin savol, bu yoq bersinmi? Ha, ber savol, noroziligini aytsin.
Size adamın üstüne gül bası, turip kel, beri gel, Men sonday mı? narazılığını so'rayapman. Men bilgim kelib. Sonday mı? Size grup boy, mansabınızdan faydalanıp adamların üstüne gül basınız mı? Malades sizler ne? Boyunca ben ayttım, Jilals'ta da ayttım. Siz aytsanız, men ham sizga aytdim. Manda men apargan bu adamlarni deb Jilals'ta Siz nega aparasiz? Nega uchastkoga xabar bermaysiz? Mahalla Men xabar test bermaysiz? inspektorman, men Shu vaqtda boladan qayerga qaramoqsiz? Sen sal buyruğumuzda yazıp turuptu. Her bir o'qishni sabaqdan qaldan o'qishdi. Uylarına barib tushgan deydi. Uylarına barib aqimiz var bizlar olganda. O'qishi bu yerda o'qiydi, ta'lim oladi. Odan aldın kalganı bilmediniz mi siz? Qanday qiladi? Odan aldın Mustafayev Allayaraga bardı. Yok. Pismon direktör verdi sizge. So'ncha barib ko'ryapman. Siz direktör pismo vermese de barib ko'raman devatsınız hozir, durustmi? Barib ko'raman. Ha nega ko'rmedingiz sonda? Bundan qoldim, barib ko'ramiz bo'yicha. Toyluyuptun va иесі арзаңыз бойынша түсініп бересіз бе? beredi. Енді кел отыр. Ya siz Sovet Bayan tugatın. Bayani Tugatın. Совет баян деген жоқ, мен түсініп сұрап жатырмын. Отырыңдар. Akel, түсінік атыңызı berin berme. Berin. Яғма кеншегін жасап. Taze blankanı elin al. Kolun yerine o. Elin al taze blankanı. Altı. Ya elin altı. Ya onu niye endi? Vay malades. Yaxşı. Bol түсінме. Kete ver var. Шығып kete ver var. Bol sengme söylüyorsun. Men inspektör söylüyorsun batma. Kete men akt dolduraman da. Toldura ver bir aktыңды. Сақта hüccet түзген үшін жауап бересен. Ойлауым мүмкін. Енді мен үйтіп аттын, ауырып аттын деп өтіріккен министрді алдап қалуым мүмкін жұмысыңнан. Оның білен құтыла алмайсың. Шешің жауапкершілік мәселесін. Шешің. Қамай жақсам ба? Қамайса мен адам қамамаймын. Түсініп бересіз. Qachon bergan so'zlar? Акет планкыңды ар жаққа. 26 декабрь. Акет планкыңды ар жаққа. Я? Планкыңды акет ар жаққа. Планкыңды акет ар жаққа. Онда босата ғой. Men akresdirman. Ya men qarshi men ana ağa bilan сөйлесем, siz emas. Jilas bo'lgan jo'g'im. Ava. So'g'ib betem Har turmuş uyumda adam keltirib. Ya, ana surajağı ko'rdingiz mi? Rahmet. Sovet bayanan bo'lgan yo'q. Aktlestire verin. Aktlestire verin. Siz yürüyünüz de sahte hüccet tüzüp. Aktlestire verin. O'tganda shu telefonda сөйлескен bo'lsa da jadingizmi? Men meni hech kim kelgan yo'q. Men hech kim Енді ko'rgan. типарғы себебін O'qishlarimiz bo'lsa, odan oldin siz qayerga qaradingiz? Qayerga qaradim? Direktor sizga pismo chiqarmoqchi edi. Siz qayerga qaradingiz? Auruvatdi Nargiza. Auruvatdi. Siz nega barib qaramadingiz? Meni aldayotgan chiqar. Aldayotgan шығар. Nega siz direktor pismosi bilan barasiz odan oldin xabar olmaysiz? Auruvatdi degеннен кейін Auruvatdi siz barib turib doktordan so'rab turibmiz Shukurjon abadan. Qachon so'radingiz? Жағдай qanday Abadan qachon so'radingiz? Aydınlık kirgizib ketingda. so'rab o'tiribmiz uni. So'radingiz. Именно direktor pismo beradi sizga. Siz davlat gildagini olib borasiz, do'stlar. Bizning uyimizni bilmaydi, nega mahallaga xabar bermadingiz? Nega? Narushinyosning orqasidan ishizlab kelib turgan Qanday narushinyo? Qanday narushinyo? Davlat gildagi uyni ko'rsatyapti, siz bizning uyimizni Narushinyo bilmaysiz. Odan oldin, odan keyin bardingiz siz. Narushinyo aytmagan. Qaysi Ayttirman, siz narushinyos men uyimni ko'rsatyapti, boladan kirib borasiz. Endi sizning narushinyos. Nega siz uchastkoga chiqmaysiz? Nega mahallaga Nega uchastkoga chiqaman? Men usul maktabda uchastkovoyman. Nega chiqmaysiz? Uchastkovoyning shu hudud shuning boshqarmasida durustmi? Mana maktabim, boshqasam, mening uyim, shu mahalla shu odamga tegishli. Men uyimni bilmaydim bo'lsangiz, nega bu odamga men uyimni ko'rsatib beradi? Bu odam borganda ne vazifa olib qoldi? Men bu odamga bormadim, men so'rayman. Ya bu odam borganda ne vazifa? Bu odam biladi misol. Bu odam tushunib bermoqchi durustmi? Endi de men narushinyo aytishim shuni. Siz narushinyongiz aytasizlar. Men uyimni bilmay turib, meni maktabda vazifasiga kirmaydi odamni men uyimni. Davlat ağa, bir yerda mesele O'tirib eshitib olasiz. Kechirma. ana jam ministerdan kelgan aqlni ham chaqiring, tinglasin qalasi. Narushinyo aytib Ya o xonadonda sariyada bir zat qolib uyga borganingiz deb o'tirsiz turibsizmi? Men любой har qanday men maktabimda o'qishni uyga bora olaman. Vakalatim bor. Men borib ko'raman. Даже asılgan bo'ldimi bizning uyda? Allah yaraga suqamı javob qo'ysa iltimos. Aralash chiqib ketdi, bo'ldi endi. Aralashpasin. men axborotdan bo'lardim. Biz addini söylesemiz da, addini söylesemiz o'zlarimiz. Vakalatında bor. Har bir o'qishning uyine borib, o'qishni söylesib, uni ko'rib, жағдайына qarab haqim vakalatında bor. Sizga birov qarshilik aytdimi? Sizga birov Endi qarshilik narushinyo deb o'tib siz ma'na. Narushinyo durust. Sizning Qanday narushinyo narushinyo? davlat gildag'i men uyni bilmaydi dedi. Men uyni ko'rsatsin deb men davlat gildag'ini apardim deb aytyapsiz. Davlat gildag'ining vazifasi boladan xabar olish bo'lsa, uyni ko'rsatish vazifasiga kirmaydi. Uzr. Men endi tergovchimisiz siz bir
Dostlarına gepleşip al dep batini, gepleşip al dep batini. O vazifadan pek Qaran. Şu sırada aydınlaştırma var ya ağaçlar. Ben sizi qaytardı da bunu çağırdım. Murojaat etmem çağırdı. Kaytamaz bir mertebe var. 3 geldi. Bir to'xtatib Ya to'xtatib men so'raymi? Ya to'xtatib Managan marasimingiz sonda managan uying ko'rsatganimi sizning uyingiz? Nega men ko'rsatib bulardan? Bo'lganmi tek solma? Tek solma. Bizlar ham domda turamizda. Mayli, tek solma mananing bu yoqda sizning uyni ko'rsatgan so'ng narazisizmi? Direktor xodimi, siz eshitib oling. Bu muallim, buni hamma taniydi. Men kuyimni o'qitgan, men o'zim bu yerda o'qimaganman. Men o'zim Mang'utdan qiziman. Bulardan tanmayman. Biroq qattiq ma'lum batda o'sha men nerv ketib qoldim. 3 oydan zamonda bizim uy qo'shnilar bordi-da. Muallim Kim nima olishini tanitdi. Hammasini benim shaxsini Kim sizin üstünüzde durmadan ya benim shaxsini Ben men Xitoyda ashkar etib bermani haqqim yo'q. Ya, haqqim yo'q bo'lsa, Men aytdim, desam men uyimga keladi. Sen qapini qaqdimi? Men so'rab, men mashinamchi sen qapini qaqib bordim desam aytdi. Kechirasan, buna deydi, donda deydi, 16 xo'jalikni sen sotib olmagansan deydi. Sen bir xo'jalisini kvartirasida o'tirsan deydi. Bu yerda bizlar ham yashaymiz deydi. Ertaga bizat bo'lmasin deydi. Bo'lgan taqdirimda deydi, ertaga bizlar ham deydi, savojobga boramiz deydi. O'zimiz xohlasak ham, xohlamasak ham deydi. Men bakmayman. Ya endi biza tushunmaymiz. Sizin bu o'quvchingiz bormi? Sizning yoningizdan chiqamadim. Sizda bir shu tayyor azizligim bo'lsa, fikr ketmadimi? Men o'quvchimni o'yini militsiya olib borsam, hapsim bordim. Men o'quvchimning chaqirig'ini ta'sir edeymi? Men o'quvchimni ta'sir edeymi? Siz ruhiyni o'qiysiz. Burayt olsun. Şu narsa oldu bende. Ben sonuçta itiraz bildirdim. Hozir shularni bir bayon etdingizmi e'tirozingizda? Bayan ettim şu hafta. Çok güzel. Yettim deydi doğalı dinle. Varsa bu ne? Ben barmaya koyun dedim. Ben okuşum oldu dedim. Anne geldim ben barmaya koyun dedim. O yüzden bunu sunduğum için barmam çok var. Kadınlar çıkarıp oturduk. Barmaya Allah'ın vazifamız bir narsa. Böyle bakmak. Sizin hareketiniz için narazı bildirip biz. Kokusu vardı. Klas başı. Aytam size açık batın bosma. Onlar bargandan ki sen bir barmadın mı dedi. Yaptı direktör ben bilme bastı. Sen bargan yoksan bunu. Uzun sizler şundan son baramadınız öyle tabi. Çok da Siz bardınızda ben yüzünüzü çoğladım mı sizin? Ya ben sen... Bulardan bazı yarım geçip böyle dedim. Öyle Nergiz'im oğlum kapıdan getirip kırmıyorum ben dedi. Ben adip karadırım, gariptirim. Öyle ben Kudaya şükür, Kudaya ona garipim. Ben de sonra garipten... Siz onda yapamazsınız. Soracağa. Bir adam fikrini bildirip olsun. Nergizem muğallim barganda siz yok ediniz o kasına dursun mu? Güzel anlatmışsın. Ya, to'xtab turing. Sizin vazifenize girilirken ne onun son ne yani onun ön barmadınız. Bağımırat varsa ben bargan. Bağımırat ikimiz bir iştah gibi bağımırat barbatıp da... Baran, şu sorunuzu bu cevap verin. Anlayabilirim ben erheleyim. Şey diyeceğiniz size. İkimiz bir adam değilse ne açardan toskuluna tuttu bize. Evet, tosuluklu var şu. Ya, o adam gitmesin ki toskuluna erhele. Siz başka adamsınız. Ya, işte bir adamsınız. Ya, işte cumhurlarımız bir nerse. Ekonomimizin işiydik, cumhurumuz bir iştah değil. O zaman Bağımırat'a paramadı. Bağımırat'a mı paramadı? Yok, bu yönde bağımırat yok. Buna ketkende saat 12 yarım edi. Saat 12 yarım. Onun zaman baktı da Devlet abi. Sıfır odan gibi baktık. Siz her zaman boya bularım sizin tarafınız altıdan bir alt vardım deyip de. Bakananlık bunu ozan gibi. O zaman şu sözün vardır dampomu çağırdan atlayda yüzüne gördükten sonra adım ki ne sözü? Sakat 5 yaptım ben kolum timi kaldı. Bize nereden atladınız? Bize şahsi adavatınız var mı? Adavatım yok. Jasper koyup adavatım yok. Ben bu kişiye ya sizge adavatım yok ya o kurslarga ben hiç mi adavatım yok degen sözü Jasper koyup. Ben size şu hareketinizde mutlaka narzamın. Nege narzısın? Narzamın. Yaxşı narzı olsa ben şunu yazdım bunları aytdım. Şunu yazdım ben. Şunu yazdım. Ben Sonra dalgın başımı aytdım. Mektepte erken işe gittim. Mektepte gelmedim. Mecburdan mı şu aklına? Damgomda koyup çıkarıyordum. Damgomda. Ben bir şahsi öyle aranadım ya. Ben kanam mı diyordu. Bir yerde satı bakalım koyup direktörüm. Sizin uygu barganımızda da bunlar bu kişilerin barganımızda da bize patatesle durduk. Uygu program şu yok. Esti kalktı. Bunlar kalktı. Ben öyle girmedik. Murat etmeyeyim ben dedim. Bizler de. Murat etmeydiyse. Dalada tut. Buna söylüyorsun. Buna kara. Buladım Sırtta şiş betim. Benim kağızı tek koşu ucum vardı. Bir adam doğrudan doğruya bana çağlarına sohbet geçirmene benim elimde büyüğüm var gitti. Büyüğüm var gitti.
adam karşılık etside mahalla haber verip dur biz oyu girmek çabakında. Eğer Kadar uygun gelmesinden birinci etajda turup dur nan alıp geldi, nan alıp sekmettik şöyle yazdığı zaman. Ben birinci etajda turup kömürü tutup atın o atarız biz tatlıklı nan çedip birinci etajda düşkün çedip nan çekmettik. Tosuluk edilmedi size. Ben öyle teklif etmeyin diyeyim olsa. Ben çağırlarla gepleşecektim size gepleştirmeyin deyip asgari etti mi? İnspektör bana böyle Gerek değil deydi. Bunun başçısı var. Kerek emes dedi. Ballar ağrı kılma dedi. To'xtab turib endi men bir zat aytib ketayin. Aytib ketayin. Mana men mazmun tushuntirgandan keyin bu yoqning o'zi durustman endi. Iltimos. Damkom bo'lu kerak. Durustman. Damkomda bir odam bo'lu kerak dedi. Mayli onda damkomda bo'lsa damkomda. Şurada turmak jinasangiz bo'ladi. Şu podyezdda turmak jinasangiz bo'ladi. Shaydapa shurada hudud javobgarligi musobaqalari. Men bir zat aytayinda, u jinab turib emas. Yo'q aytibdi, damkomdan adam bo'lsin degandan keyin Vakil bo'lsin dedim men. Vakil. Razısız var dedim. Dur 3 üstün gün cinasak 4 gün cinasak razısız var dedim ona. Yaxshi dedim ba? Aman dedim. Bardın ba? O ne gene var? Ya bir min. Halını qo'yib o'zing bas. Bu adam 3 marta narkozdan chiqsangiz, To'ylik Davlat ag'ani olib bordim men deyapsiz. To'ylik Davlat ag'a men ustozim. Meni usul mektepda 2004-yilga дейін o'qitdi. Durust ba? O'qitdi. Bilim berdi menga, savod berdi. Menga To'ylik Davlat keldi degan ag'amiz durust söylep yürüyün, ödürk söyleme diye yürüttü. Hakikatte ayt diye yürüttü. Doğru mu? Doğru geldi. Ben ötürk söylep tapamasam. Ya, bana öğrettiğim şey deyip, öğretti. Tıngla endi. Siz, men ustazımın hürmeti var, men ustazımın aytqanı qilib to'g'ri söyleyapman hazır. Hamma vatna. Endi tinglan siz. Bu yerda hurmatli Suraj ağa, siz eski inspektor bo'lsangiz, bizning narazılığımız turmush o'rtog'imizga to'liq yetkazib bera olmayotgan siz nizatdan norozi deyapsiz qayta. Sonuň üçin ham meni narazılığımız siz buyrug'im var, barib ko'ramen, haqqim var deyapsiz o. Sizin haqqingizga yoki sizin buyruqlaringizga hech kim to'sqinlik etayotgan yo'q ağa. Biz nizomni talablaringizning barine bo'ysunamiz. Agar siz nizomni talab qilgan taqdiringizda, agar siz nizomsiz talab qilsangiz yoki bizning huquqlarimizga, manfaatlarimizga yoki farzandlarimizning manfaatlariga ziyon beradigan talab qo'ysangiz biz uni qo'riqlamaymiz. Bizning huquqimiz o, durustmi? Kitobda shunday yozilgan. O o'tirgan meni Bekjanib Ajnaz og'amiz yurist oliy ma'lumotlar. Sinf rahbar Qodirova Nargiza yurist oliy ma'lumotlar. Siz akademiya bitirib kelgan unvon olgan meni inspektorsiz, durustmi? Endi siz bir zot diqqat qaratingda. Davlat shariat uchun kuyash bo'lsa aytmayapti. Bu sohbatimiz yili ko'p masala muhokama qilinadi. Bugun emas yili. So'ramiz aytish uchun. Ko'p marta sohbat o'tkaziladi siz bilan. Sizning harakatingiz bo'yicha To'ylik Davlat ag'a maktabning xodimi, janob Bekjanib Ajnaz ag'a durust aytdi. Bu mening xodimim dedi. Bu ichki ishlarda istamaydi жұмысты, durustmi? Bu sizin aytganingizni qilib yugurib borib, birning uyini ko'rsatishni bu majburiyatga kirmaydi. Buni majbur emas, kerak bo'lsa haqqi bor edi, bormayman deb aytuga. To'g'rimi Davlat ag'a? Haqqim bor edi, biroq adam gelsin yüzünden Adam gelsin yüzünden emas. Mынандай жасөспүрүмдөрмен ислесүү боюнча мен түшүндүрүп айтайын. Жасөспүрүмдөрмен ислесүү боюнча психолог инспектор бар. Ички иштер бөлүмүнөн. Бияк жасөспүрүмдөрмен ислесүү рухий агартуучулук боюнча директор орун басары. Бияктын іс ережесі бар. Har дайым жасөспүрүмдөрмен биргеликте ислесүү боюнча. Бияк кандай жанагы нени алдына койгон вазифаларды амелге асыруу боюнча кандай харакеттер бирге амелге асыруу керек болот болсо, бияга кол сузса, не үчүн бияк жакты? Ya endi солай болот. Тиккеле Sizden бар Ар окуучунун үйүнө барып, bu жакта ham жумусы, мына психолог бар. Буга тиккеле Onun вазифасы. жұмышын білмейтін мені. Ya, halli, bir min qo'yib tur. Suraj ağa. Men gapimni yakunlaman. Odan aldın. Sizin үйүңүзгө классрум, психолог, Baba Murat'ta ruhsat agартуучулук боюнча директор орун басары болуп эсептелет. 0,5 ставкада. Кілей, дәулет келді ағам сінеге. Булам рухсат агартуучулук. Кілейдегі бармады бұл. Одан алдын. Не давлетке даган жиберуң керек беле. Жіберім деген. Аннесин вазифасы бирдей деп атырмын. Бaba Murat'тыкы да бунун да экөөсү бирдей. Емінді Бaba Murat'ты жібермей дәулет келді аға барады. Жибер, және жибер. Үйімізді білмейткен бұл ағамыз. Үйімізді білмейткен неге мектепке чақырып, яда бір телефон қылып. Мен өзім шешеме кімді жіберу керек екен. Мен қайсысын жіберу керек екен менің вазифам. Сіздің вазифаңыз дұрыс. Бұл адам үйіні білмеймен, үйіні көрсет деп айтқан екен. Үй көрсететін вазифасы бар ма бұл адамның? Үйін көрсету емес, бірге істесіп жатырды. Бияқ сұхбат өткергенді, бияқтан үй сұхбат өткергені бойынша хабар болу керек. Оқушыңызды doğru епletmeye öğreten ekeniyiz. Bu gemimiz neden geldi önde? Bir gemimiz o yandan geldi, bir gemimiz
Qo'yib tur. Al eylidal. Bu yerda telefon meselesini men tushundim. Qo'yib tur. Beyli, so'rajaga. Siz o'zingizning meni sizning qateligingiz meni izzat deb aytyapsıngiz-ku. Sizning qateligingiz siz istesemen deb aytyapsiz. Siz buyruq bo'yicha men roziman deb aytyapsiz. Qate demedim. Yo'q, men aytib qo'ying, men fikrim sonday. Sizga. Siz aytyapsıngiz meni haqiqat. Aha. Improstun vakili var-ku, so'langa tushgan murojaat bo'yicha jinoyat kim? O bo'ldim dedi, söylesip bo'ldim dedi. Men söylesiyapman ne? Ya to'xtab turing, ol adam bo'ldim men söylesip dedi. Direktor ağa. Endi masala endi soniki durustmi? So'ng murojaati. Aytib bo'lay. Suraj ağa, siz bormi? Gapni u yoqqa yo'q alib qochmoqda iltimos ağa. Men olib qochayotgan yo'qman. Tinglang endi. Haqiqat aytsam, sizni bu yerga chaqirdi, o'sha masala bo'yicha, durustmi? Kelib qatnashib olsan yaxshimi, durustmi? Yaxshi qatnashib olsan endi. Masalani yechib olsan. Bu adamning to'ylibning aytuvine qaraganda, mana shu video tasvir olib, to'ylibning aytuvine qaraganda, meni direktor jiberdi, bo'lmasa barmayjaq edim, aytdim men deb o'tir. Siz nega uni majburladingiz? Kimda? To'ylibni nega majburlaysiz? Men majburlamadim. Siz niye haqqingiz var? Ichki ishlar organlari bo'lib turib, Damkomga, uchastkaga xabar berib, uyini topolmay turib, nega birovning uyini birovga topdirasiz? Damkom birovning uyini topdirayotgan yo'qman. Tik kelay, ma'naviyatchining jumusi sol. Qayoqqa qaradingiz shu vaqtda? Qayoqqa qaradingiz? Ol jumusi, o'quvchilar uning mo'yinida, o'quvchilar. Endi axborot bo'lgan-ku. Axborot bo'lgan-ku. Axborot bo'lgan. To'ylibda axborot bor edi. Xabar, naqara? O'zingiz жаңа aytdingiz. Anna keldi. Men qo'limda doktor bilan сөйлесhyapman. Ma'lumotlarim bor dedingizmi? Bo'ldi. Endi xabar oldim, axim bormi sizda? Xabar oldi. Kim to'sqinlik etdi? Kim to'sqinlik etdi sizga? To'sqinlik qilayotgan yo'q. Men birga olib boryapman. Lan olib boryapman. Siz direktorning ko'rsatmasi bilan bordingiz, hech qanday ham. Direktorning ko'rsatmasi bilan borsan. Seni direktor qatsasi bilan yurib bora berasan ba? Emas, pismo bilan boryapman. Ya, direktorning so'z ko'rsatmasi qo'y endi. Menejerdan so'ragan-ku sizdan. To'g'rimi? Siz sonni istew uchun bordingizmi? Ha, bo'ldi. To'sqinlik etdimmi? Istedikmi? Istedik. Bo'ldi. To'sqinlik etgan yo'q o yerda. Bo'ldi. Endi masala nizotdan iborat. Masala so'dan iboratki, siz hurmatli direktorimiz hurmatli direktor Ajinazaga Bekjanovning pismosi asoslanib bordingiz o yerda. Durustmi? Bular o'yin bo'ldi. Nizot bo'ldi, ketavermang, men sizga esat deb aytganim yo'q. Ketaverasiz, biz sizni söylesib bo'ldik. Ava, uyrenyapmiz biz. Ketaverasiz apa. Bo'lgan bo'lsangiz. Qolgan aktingizni to'ldiravering, жаңа aytdingiz-ku. Bu bo'yicha söylesib oldik biz. Ketavering apa, ketavering. Men sizga esat deb aytganim, bemalol ketavering. Men sizni men tiyib aytganim yo'q, ketavering bemalol. Yo'lingiz bo'lsin. Yaxshi yetib boring. Ministerga men atdan ulkan bo'lib salom ham aytib boring. Xo'jaboyevaga. Suraj ağa. Endi bu masalani aniq siz qalasangiz, men hozir sheshib qaytib kelmayik. Siz direktor men Damkomda aytdim bu. Damkomda aytатын bo'lsangiz, To'ylibni ikkinchi safar borma, baratim bo'lsa birovni pismosi asoslanib, o'zingiz ham жұмысni isteb, bilib istayvering, yaxshimi? Xo'sh. Mening 6 mektebim bor. Al. 6 mektebim. Hozir yana ma'lumotni videoda aytib ketding. Hozir men bolalarim densog'lig'iga baylansa og'riqligi sababli kecha bu odam bor, mana bu odam bor. Bilaman, xabar bor. Zapis kirgizib berdim. Aldingmi zapisi? Bor. Avropada uyga borib ko'rib, tekshirib, bu odamga, mana bu odamga axborot berdi. Bu bilib o'tiribdi og'rib turgan bolalarning. Biroq uxlab o'tiribdi eri bular. Ne deb uxlab? Harakatsiz uxlab o'tiribdi. Qanday harakat qilib? Kimni siz chiqarib keta olmaysiz, kechirasiz. Ketaver bor. Boshqa masala yo'q, ketdi qolgan. Boshqa yerda boshqa Chiqarib ketaymi? Kim sizni chiqarib ketadi mamlakatlik organdan? Ketaver bor жұмысыңdan qolma. Sen mekemeng emas bo'l. Ajinazaga iltimos qilsam men chiqib ketaman o'zi. Сөйлесіп men inspektor bilan. Сөйлесіп bo'lay? Koridorda сөйлесем. Koridorda yaxshi. Men ko'p kelmoq qo'y. Ezadim olib qo'y. Koridorda сөйлесemiz bo'ldi. Ajinazaga kabinetingizni bo'satdim. Men stolchiklar joyiga qo'ydim, ağa. Qashtir beri. Yana xafa bo'ldim, menga turgan stolimni keldi, zatimni yutdi deb. Mana sizning bir zatingiz bilan tiyganimiz yo'q. Hech qanday e'tirozingiz bo'lsa bemalol. Nega men javobgarlikka tortuv o'rnayapsiz? Siz javobgarlikka tortuv kerak dedi. Urinavering. Qo'lingizdan kelsa yana torttiring. Mana marhamat kabinetingiz bilan.